Ngabe lishone njani balandeli beMahlabezulu TV? Ngiyakholwa ukubana lingifumana likahle kusigxingi seMahlabezulu TV. Singaqhubekela phambili, ngiyalicela bakwethu ukuthi licofe ibutton usubscribe ukwenzela ukuthi mangiliphawulela indaba kwelizayo lenelise ukuzibona ngokusheshsha. Siqale ezimqoka namhlanje. Ababelwela impi yenkululeko kwelase Zimbabwe kudibene laba bephethe amabutho esingathi ngama-retired military generals sebebhalele iPhalamende yaseZimbabwe ephethwe nguJacob Mudenda obhale le ncwadi leli phephandaba abaliphanyeke ePhalamende ngu-Marshall Muchena, lapho akwenze acaca ukuthi ukhuluma emele abalwela inkululeko kunye njalo lalabo ababephethe ibutho ababizwa kuthiwe ngama-retired generals of the army. Ukubeke kwacaca ukuthi bamelana lodaba lokuthi kutshintshwe isisekelo sombuso, kuthathwe amalungelo abantu ukuthi bavotele upresident avotelwe iPhalamende, njalo bamelana lodaba lokuthi i-term of office kumbe amahlandla okubusa kukamongameli angezelelwe. Babuye baqhubekela phambili begxila kabanzi ekutheni besiya kulwabelelwa impi yenkululeko. Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu bebhekana labafowabo bebulawa yisitha, njalo babengayi empini ukuyafumana inzuzo, kodwa babesiya empini ukuyalwela inkululeko, njalo belwela abantu. Ngakho ukuthatha ilungelo kubantu ukuthi bavote, njalo lokwehlisa amandla kubutho ukuthi limele isisekelo sombuso, lokho kuyikubuyisela umbuso ka-Ian Smith owawuncindezela abantu, kukanti bona babesilwa lo Ian Smith ukuze umuntu wonke omnyama enelise ukuvota, njalo abe lento yokusho kubaphathi belizwe lakhe. Kuyindaba esegudwini lokho, njalo kufaka umbuso kaMnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa engcophekweni. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ilawulwa kakhulukazi ngababelwela ilizwe kanye lamabutho. Malabo bantu sebekhuluma kwenza kube sobala ukuthi umbuso kaMnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa ume lugege. Kudaba olulandelayo, uhulumeni ka-Emmerson Dambudzo Mnangagwa ekhahlamezwa yikuthi abantu bamelana kakhulukazi lokuthi bamise udaba lwakhe lokuthi aqhubeke ebusa iZimbabwe nganeno kwesisekelo sombuso. Usesebenzise ujaha obizwa ngokuthiwa nguTalent Rusere ukuthi aphanyeke udaba enkantolo ephezulu kweyaseZimbabwe ebizwa ngokuthiwa yi-High Court, lapho esethesa abaphikisana le-Constitutional Amendment Bill number 3 of 2026, leyo efisa ukuguqula i-constitution njalo ilethe inguquko ezingama-22 okuyinto edangalise kakhulukazi isizwe. uTalent Rusere wethesa labo abangabaphathi amabandla aphikisayo amacala ukuthi bamelana lenguquko efuna ukwenziwa ngumnumzana Mnangagwa, njalo bafuna ukudala udlame. Lokho kwethuse uZulu ngoba ayikho into ebonisa ukuthi labo bantu abasiwe enkantolo abagoqela umnumzana Tendai Biti, abagoqela umnumzana Lovemore Maduku, abagoqela uJob Sikhala kanye labo bonke nje jikelele abaphikisana lo mbuso ka-Emmerson
Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Sisamile kulolu daba umnumzana Tendai Biti kunye lo Professor Lovemore Maduku isikhwicamfundo uLovemore Maduku sebephanyeke udaba enkantolo enkulu ebizwa ngokuthiwa i-High Court lapho besethesa abaphathi bamapolisa kanye lo mphathintambo weze Home Affairs uKazembe besithi labo behlulwa ngumsebenzi wabo kulandela ukubethwa kanye lokwethuselwa ngokubulawa kuka Professor Lovemore Maduku kanye lo Tendai Biti. Sike sabona amahofisi kaMnumzana Tendai Biti egonjolozelwe ngamapolisa ngaleso sikhathi ke amapolisa abebuya ethusele umnumzana Tendai Biti. Ngokunjalo uProfessor Lovemore Maduku laye kumaviki ambalwa adluleyo sibone ebethwe ngendlela ebuhlungu kakhulukazi okuze kwavungama inhlanganiso zakwelizwe lenhlanganiso ezingaphandle kwamazwe ziveza ukuthi lolu daba lokubethwa kwabantu abaphikisana lokuguqulwa kweconstitution yelizwe kumelana lamalungelo abo. Yikho kanye okulwelwa ngumnumzana Tendai Biti kanye lo mnumzana Professor Lovemore Maduku lapho abayethesa amapolisa icala lokwehluleka ukubavikela njalo lokuvimba ukuthi ngalesi sikhathi bephiwe amalanga angu-90 bethi ukudikida udaba lokuthi ugovernment uhulumeni ophethe iZimbabwe ngokwamanje ufuna ukuzitshintshela yena yedwa esebenzisa iParliament i-constitution kumbe esingathi isisekelo sombuso. Sisesezindabeni eziphathelane lenkantolo owayelilunga ledale leParliament emele ibandla eliphikisayo okuthiwa yi-Citizens Coalition for Change elaliphethwe ngumnumzana Nelson Chamisa uFatsai Mahere laye uphuthume waya enkantolo ngemva kokuba umphathintambo wogatsha lwabatsha uThinoda Machakaire ethumele abameli bakhe ukuthi bathole imali engaphezu kuka 30,000 United States dollars kuFatsai Mahere. Lokho ubephiwe imvumo inkantolo yaseZimbabwe yona mihla yonke ekhanya ima lo hulumeni njalo imelana labantu abaphikisana lo hulumeni welizwe laseZimbabwe. Bakethu ngithanda ukubonga ngokunginikeza indlebe ake ngivalelisa obelibalela indaba ngumnumzana Hloniphani Ncube. Kasidibane kwelizayo kodwa ke ngingabaleki ake ngicele ukuthi ngemva kokulalela ke ungalibali ukuncindezela ibutton elilotshwe subscribe ukwenzela ukuthi ke sixhumane kwelizayo njalo ucofe le bell ukwenzela ukuthi ke ukubonakale eziqingeni zakho ma ngifaka ivideo kumbe ngiza live. Ake ngibonge bakwethu ngokunika indlebe okaNcube uMhlabane uyalivalelisa. Ake ngibonge njalo.